Ikaze nanone kuri mwe mwese mukurikira ibiganiro bitandukanye kuri The Zoom TV, tubibutsa gukomeza kudushyigikira kwa kundi mukanda subscribe, mukora shares ndetse mukanda na like kugira ngo ibintu bikomeze bigende neza. Nkuko bisanzwe ko tugenda tubagezaho amakuru atandukanye mu bice bitandukanye by'igihugu ndetse n'amakuru agenda avugwa hirya no hino ku isi. Uyu munsi turagaruka ku nkuru ziri kugenda zivugwa, by'umwihariko izijyanye n'icyorezo gikomeje guhungabanya isi, icyorezo cya coronavirus. Mu Rwanda umunsi wa none haravugwa inkuru y'uko igihe cyo gufunga ibikorwa n'imipaka kubera coronavirus cyongereweho iminsi 15. Inama y'abaminisitiri idasanzwe yayobowe na Perezida Paul Kagame kuri uyu wa mbere Mata 2020 yanzuye ko igihe cyo gufunga ibikorwa bitandukanye n'imipaka y'igihugu cyongereweho iminsi 15 mu gukomeza kwirinda ikwirakwira rya coronavirus. Perezida Kagame yayoboye inama y'abaminisitiri idasanzwe yabaye hifashishijwe ikoranabuhanga ry'amashusho video conference mu rwego rwo kwirinda ikwirakwira ry'icyorezo cya COVID-19 giterwa na coronavirus. Ku mugoroba wo kuwa 21 Werurwe 2020 nibwo Minisitiri w'Intebe Dr Edward Ngirente yatangaje ko kubera intera icyorezo cya coronavirus kimaze gufata, imipaka yose ifunzwe, ko abadafite ibikorwa byihutirwa cyangwa abashobora gukomeza akazi bagomba kuguma mu rugo mu gihe cy'ibyumweru 2 gishobora kongerwa mu gukumira ikwirakwira rya coronavirus. Kugeza ubu hari hamaze gushira iminsi 11 mu minsi 14 yari yagenwe. Nubwo imibare igaragaza ubwandu bushya bwa coronavirus nayo ikomeje kuzamuka, ariko itanga icyizere kuko nta bwandu burahererekanwa hagati mu gihugu. Kuva umurwayi wa mbere wa coronavirus atahuwe mu Rwanda kuwa 14 Werurwe 2020, mu gihugu hamaze kuboneka abantu 82 banduye coronavirus. Amatangazo ya Minisiteri y'Ubuzima ya buri munsi yatangaga integuza ko ibyumweru 2 byashyizweho bishobora kwiyongera. Inama y'abaminisitiri idasanzwe yateranye kuri uyu wa gatatu yize ku cyorezo cya COVID-19 ishimangira ishyirwa mu bikorwa ry'ingamba zo gukomeza kukirwanya ngo kidakwirakwira mu Rwanda. Perezida Kagame yashimiye Abanyarwanda ubwitange bagaragaje mu kurwanya COVID-19, abasaba gukomeza ubufatanye muri ibi bihe bidasanzwe. Yanashimiye inzego zitandukanye uruhare rwazo mu kubahiriza ingamba zigamije gukumira ikwirakwira ry'iki cyorezo cya coronavirus. Iyi nama yanzuriwemo ko mu rwego rwo gukomeza ingamba zo gukumira icyorezo cya COVID-19, inama y'abaminisitiri yongereye igihe cyo gukurikiza izo ngamba ho iminsi 15 ku gihe cyari giteganyijwe. Ni ukuvuga ko zizagera ku cyumweru tariki ya 19 Mata 2020 saa 5:59 z'ijoro. Amabwiriza yose azakomeza kubahirizwa nk'uko yashyizweho. Kuva mu ngo no gusurana bitari ngombwa birabujijwe, keretse serivisi zihutirwa nko kujya kwivuza, guhaha ibiribwa, kujya kuri banki cyangwa abakozi bagiye gutanga izo serivisi. Ibikorwa by'ubuhinzi n'ubworozi bizakomeza mu rwego rwo gukomeza gutunganya neza igihembwe cy'ihinga B. Ibyo bikazakorwa hubahirizwa ingamba za Minisitiri w'Ubuzima mu gukumira icyo cyorezo. Insengero zose zizakomeza gufunga nk'uko byasabwe. Amashuri y'ibyiciro byose yaba ya leta ndetse n'ayigenga azakomeza gufunga. Abanyeshuri bazashyirirwaho uburyo bwo gukomeza kwihugura hifashishijwe ikoranabuhanga. Abakozi bose baba ba leta n'abikorera bazakomeza gukorera mu ngo zabo bifashishije ikoranabuhanga, kereka abatanga serivisi zikenewe cyane zibasaba kujya aho basanzwe bakorera. Imipaka izakomeza gufungwa kereka ubwikorezi bw'ibicuruzwa. Abanyarwanda batahuka mu gihugu bemerewe gutaha, ariko bagahita bashyirwa mu kato k'iminsi 14. Ingendo hagati y'imijyi n'uturere tw'igihugu zizakomeza guhagarara kereka ku mpamvu za serivisi z'ubuzima cyangwa izindi serivisi z'ingenzi. Ubwikorezi bw'ibiribwa n'ibikenerwa by'ibanze buzakomeza. Amasoko n'amaduka y'ubucuruzi bizakomeza gufunga kereka ahacururizwa ibiribwa, imiti, no kuvuga za farumasi, ibikoresho by'isuku, ibikomoka kuri peteroli,
n'ibindi bikoresho by'ibanze. Moto ntizemerewe gutwara abagenzi ariko zishobora gutwara ibintu by'ingenzi mu kubigeza ku bandi. Utubari twose tuzakomeza gufungwa. Resitora na cafe zizajya zitanga gusa serivisi zo kugeza ku bantu ibyo bakeneye batahana, ni ukuvuga take away. Abantu barakangurirwa gukoresha ikoranabuhanga igihe cyose bishoboka, haba mu kwishyurana no gukoresha serivisi za banki. Minisiteri y'Ubuzima isaba kwita ku gukaraba intoki, kwirinda kujya ahantu hateraniye abantu benshi no gusiga intera ya metero cyangwa se hejuru yayo hagati y'abantu no kwirinda ingendo zitari ngombwa. Ibimenyetso bya coronavirus birimo kugira umuriro, ibicurane, umunaniro n'inkorora ijyana no kubabara mu mihogo, guhumeka nabi bishobora kugera aho bitera umusonga nawo ushobora kubyara urupfu. Ishobora kwandura binyuze mu kuramukanya abantu bahana ibiganza, hakabaho guhererekanya amatembabuzi yaturutse mu myanya y'ubuhumekero y'umuntu wanduye, maze uyakozeho akaza kwikora ku munwa, ku mazuru cyangwa ku maso agahita yandura. Umuntu ashobora no gukura iyi virusi ku kintu yaguyeho, kandi iyo gikomeye ishobora kumaraho amasaha menshi yagera no ku minsi 3 yose. Abanyarwanda basabwa gukomeza kugira uruhare mu iyubahirizwa ry'amabwiriza agamije gukumira ko COVID-19 yakomeza gukwirakwira hose. Muri yo harimo kuguma mu ngo, gusiga intambwe ndende hagati yawe n'abandi, gukaraba intoki neza kandi kenshi, kwitabaza ubuyobozi igihe ugaragaje ibimenyetso by'uburwayi cyangwa ugahamagara kuri nimero 114. Reka tubagezeho urutonde rw'ibihugu 10 biri imbere mu bimaze kuzahazwa n'iki cyorezo cya coronavirus. Igihugu cya mbere ni Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho abantu 215 n'abantu 300 banduye iki cyorezo, mu gihe abantu 5110 bamaze guhitanwa nacyo. Igihugu cya kabiri ni Ubutaliyani, aho abantu 110 n'abantu 574 banduye iki cyorezo, mu gihe abantu 13 n'abantu 155 bahitanwe nacyo. Ku mwanya wa gatatu hariho Espagne imaze kugira abantu 104 n'abantu 118 banduye iki cyorezo, mu gihe abahitanwe nacyo ari abantu 9,000 n'abantu 387. Ku mwanya wa kane hariho Ubushinwa bumaze kugira abantu 81,000 n'abantu 554, mu gihe abahitanwe nacyo ari abantu 3,312. Ku mwanya wa gatanu hariho Ubudage, aho abantu 77,981 banduye iki cyorezo, mu gihe abamaze guhitanwa nacyo ari abantu 931. Ku mwanya wa gatandatu hariho igihugu cy'Ubufaransa, kimaze kugira abantu 56,989 banduye iki cyorezo cya coronavirus, mu gihe abamaze gupfa ari abantu 4,000 n'abantu 32. Igihugu cya Iran nicyo gikurikiraho ku mwanya wa gatandatu, aho abantu 47,593 banduye iki cyorezo, abamaze guhitanwa nacyo akaba ari abantu 3,000 n'abantu 36. Ku mwanya wa karindwi haraza igihugu cy'Ubwongereza, kimaze kugera ku mubare wa 29 n'abantu 474, mu gihe abamaze guhitanwa n'iki cyorezo ari abantu 2,000 n'abantu 2,352. Ku mwanya ukurikiyeho haraza igihugu cya Turikiya, aho abantu 15,679 banduye iki cyorezo, mu gihe abapfuye ari abantu 277. Igihugu cy'Ububiligi kikaza gikurikira ku bantu 13,964, mu gihe abamaze gupfa ari abantu 828. Muri rusange ibihugu 203 nibyo bimaze kugaragaramo ubu bwandu bwa coronavirus.
ku isi hose. nawe utarakanda subscribe kanda ku kamenyetso k'umutuku kanditseho subscribe kugira ngo uzajye ubona n'izindi video zitandukanye utasanga ahandi. Turabakunda.